جرونهیا کردستانی روجاوی کردستانی دماغش به بینرین هجا ایروپین نیسان 2026 روجان روجا یک شمی مجوار بلتان دانی ساعت هفتم پیشکش بکن لی پشتی بیناو بر. بله جاری کردن دماغش به بینرین هجا ل روجاوا او کردستان دلی تواهی کردان به مالباتین دیلگرتیان او داخوازن وان ریا ایرو جاری کردن مالباتین دیلگرتیان لقادام بون لقامشت او کوبانیم یک هلوست او یک گوتن هبو او تنی تشتکی دخوازن آزادیا زاروکن خواه ین دیلگرتیم نوچگانامه جوانا جمعه او حوالیمه یک کامرامان فواز محمد لقامشتو دنگ وان مالباتون او داخوازن وان را دکینن. حبسا شام وديار بكر أمي بشكينة وهي سيرة أمي درخينة حبسا شام وديار بكر أمي بشكينة وهي سيرة أمي درخينة وهي سيرة أمي درخينة وهي سيرة أمي درخينة قرقا خوزوها کرن چاوی وانج هسترا زوهابون قیرین و هوارا دیو باوانا به هفر باند کنو دبیجن کانی زاروکن ما کانین اسیرن ما ام تخوازن وعبردن وافسي مهدنا بلابي دج منادي برا حبس وزيدار الوا فكين ام دنقي قدقين المظلوم عبدي وقوبشي لسرفاه سيرا بسكنن ودور دستكاري خبكن خدي وابو وفقينه بس ام دعوه صاروكي خدكن ام ما تحملينن ام ما تحملينن لو يخوبي ناديه حتى نكوت دويه بيصونك نفت دويه نابو بفكي خلاص نوكي حتى نكوي ناديه نبس دعوة سيري خدكن أبحردو براي هفن أفسي ما أشتر وأنا خوياي دير حافراتن قرتن كاكورت يعني أفسي ما تعلم نادي سر وأنا أجمره نساغن نشهيدن شهيد من تابوت وابينن ساغ مجمر بيجن يا أخي ایرو لقامشتو جارا کدن مالباطی دیلگرتیان در کدن خو پیشاندانه او جی به حسرتن کو و جاره دنگی وانته که و گوهی آلی پیوندی دارده قنه جاره کدن به نظارو کن خونی دیلگرتی بکن كوري مجي أفسي هايفي أمضابو يسريا ديري هاتي قرتن أمنزان بيت كودي جاويل كوي أبلت سربت بدو تشتغل تغازر كوري بدركة بيمشي بس أفسي هايفي أبضارو كيوي داكي أجي بابي خود خوازن أم چار زاروكي ويرا أجي حش بابي خود كن أم چار زاروكي بل بابي بدركة بيش حبسي ودا بسا والله حيف أبا شربانا والله حيف خده بس اجي لا يابي مدنا فاديه بس نتني زات مش بولا يابي خو ازات مش بابا شربانا قشا بس الشتي جولان يرد بيجم تحني خبري جيما بعز ذكر تجي جيما بعز خراب تركر لگوری پیمانا بیستونه هیچله دناو برا هزین سوریا ديمقراطي قصدي و حکومتا دمکیا سوریه دا یک جخال نوی پیمانی دیلگرتی بون لحتى نها افخال تمام نبويا و چرنو سازده هزار دیلی ندیاره بله بینرین هجاهر لقضا جنا آزاد یا باشری کوبانی جی مالباتین دیلگرتیان لحف کمبون او داخوازا بردانا زاروکین خواکرن اندام مجلس مالباتین شهدان یا باجر اسد ابوت لخواپشاندانی آخوی اوگات دوید دمل دست روشا زاروکین ما بینزلال کرن هر وکی ام به ریبریا خوش باورن کو او به همو هولدان خوش بو درخواستنا دیلگرتیان دخابته ام جی سوز دادن کو امی حتی داویه خودی لدیلگرتین خود درکوین
ام خدای سیرانن بس ایدینا ام واز المد بینن بس ایدینا ما شوات دی بس ایدینا ام وا حقارت کشکن برای سری ما برده برای شهیدی مجمع بشینه برای سری مجمع بشینه جماعت چند خوازه واد جمنی هوانه واد جمنی بیرحم جماعت چند خوازه گی سری ما برگی شهید ما برگی زارو کورن گی بینا گوتی گی دایک دیگری نگی زاروک دیگری نه بس اگه نه یعنی دبی از اسلام دبی از چه نه اسلامه تجاری برای نبی از اسلام داعش کی بیرحمه داعش کی بیوجدانه چطور ورقص عالم کومی وقاص شهیدی دسته وقاص هیستری دسته وقاص کاتچکی دسته یا کمین و اتفاقی دک او حبسیانه همی ورنا بردان حتی نهاجی او اتفاقی نجی سری خواسته کامجی او وکر خستنی ام دبیجن که گرگ اوانجی ایدنا به اتفاقی رابن او گرتی ما ایکو هیرو دسته واندا چه بریندار ما چه شهید ما گرگ جانس آزاد بردن و ام دخازن اف کسین هانه که هیرو نل و درینه لدروانه و دخازن جی بلبل ناف گلدا چکم جوانا دبیجن گل خودی گرتیان اون ای کو هیرو الوادره سکینی اوانا خودی گرتیان و خودی بریندان و خودی شهیدان دخاز اوانا و اوانا و چه ببیجن اوان الوادره سر عرضه اوانا هنه بری بینرین هجا دو تکیلداری مشاره گرتیان منوچک بواره پار وکر بکو فرمانداری گشتی هیزن سوریا دموکراتیک قصد مظلوم عبدی جیم لگل شانده که حکمت شامی جویا به او هات بگوتن و دنواوی هفته ده کمک نوع دیلگرتیان جی وره بردان افجوه که آگاهی که مخواستن بوا بینرین هجا رو به طایبت به مالبات دیلگرتیان رجی پار بکن دنوچامه ریزی ده جیم هر تکیلداری هرمی یکو پارزگار حسکه نوردین احمد به کمیتین بلگکرنا ولاتی بونی را جویا او لسر مجارا لسکرنا پیک آنیا بریارنامه سیزدیان جی نقاش کرد. جوین به سرک او اندام کمیتین داینا بلگین ولاتی بونی او برپرسین پیک آنینا بریارنامه سیزدیمین را پیک هات لور لسر مجاری کو لپیشا خبات اداری او تکنیکی ین کمیتین میدانی دبن آستنگ او ده چاوا چاره سر بکن نقاش هاتن کرن هر وها تکلداری خباتین پیک آنیا بریارنامه سیزدیان آگاهی هاتن داین پارزگر نوردین احمد دازانین کو دوی بالدار نیزی سرلیدانا بلگه کرنا ولاتی بونه ببن اوگوت پیک آنینا بریارنامه سیزدیمین جبو خورد کرنا آرامیا جواکی او لگوری قانونا مافین ولاتیان داین گرینگه هر وها دیار کر کو دوی سرلیدان جبو ولاتی بونه هاتنه کرن درنگ نمینن او مکانیزمایا داینا ولاتی بونه جی لگل را حسام بکن. بله بینرین هجام هر دو گوتن افروش جبو ما خونه کم دو خونه 200 مالباتین دنین افرینیم بجه خاط به بریکرن و حسرت کم مزن 200 مالباتین افرینیم شویدن درنگیا شویده گهشتن جهواری خواه شوا دو بخار روژکی نو بو خلق عفرین آنی خلقین کو جی تاریتیا کوچبری روژن به اش جیان کرن. کوچبریا 9 سالان به هزاران خلق عفرینی وستان. نه جارکی و 2 جاران 4 و 5 جاران جبر ایریش و بن پیکرنان واره خواهشتنه. ایجاریه به تمن خو مزنن دخوازن بری مرنه که واره خوی زیتونه ببینن. ام الفدرینه ام گوچبرنه امر ولاتي ماشرینه عفرین پر باشه عفرین بری ملتی می لی ما داره خوش بچینن و امر موله خوش چکن و هر تشتی ام سرکفته مکن عفرین یجی باشه اما نه سال نمیشه عفرین در کردن نماتن شباتن حسکی بودم داره عفرینی پشتی سالن کوچبری و ایشه لبندا وگرا مالبات و حسکرین خوابون او دناوا چپکانده هاتن پیشوازی کرن.
ji roja yekem û heta îro tim digotin gerek em bi ewle û birûmet vegerin warê xwe. Îro daxwaza wan bi cihtê û bi serbilindî û dilekî tijî kêf vedgerin. Kom jî nêzîkî 200 malbatan pêk tê. Bi 8 wesayîtên taybet, 48 wesayîtên barkirî û 14 otobîsan ketin rê. Malbatên vegeriyayî ji navçeya Raco û navenda bajarê Efrînê ne. Koma yekem jî ku ji nêzîkî 400 malbatan pêk dihat, di nehê Adarê de vegeriya Efrînê. Li gorî nûçeya ajansa Aniha jî tê payîn ku koma sêmîn jî wê 8 Nîsanê birêkevin. Tê gotin wê vê carê jî nêzî 200 malbat berê xwe bidin warê xwe. Vegera koçberê Efrîn di çarçoveya peymana 29 Çilê ya di navbera Qesedê û hikûmeta demkî de pêk tê. Minerên hêja îro li paytexta Sûriya Şamê civîneka balkêş pêk hat îro Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye Hakan Fidan û Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî berê xwe dan Şamê. Fidan û Zelenskî li gel serokê hikûmeta demkîya Şamê civînek siyalî pêk anîn. Hata ragandin ku Fidan li ser mijarên dualî û herêmî nîqaş kiriye. Her wekî li ser projeyên dualî yên di navbera Tirkiye û Sûriyeyê de di çarçoveya hewildanên jinûva avakirinê de nîqaş hatine kirin. Pêşketinên dawî yên derbarê yekbûna Bakurê Rojhilatê Sûriyeyê bi hikûmeta navendî re jî hatin nirxandin. Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî ji derbarê hevdîtina xwe ya bi serokê hikûmeta demkî Ehmed El-Şara re peyamek weşand. Zelenskî ragand ku her du welat li hevkirine ku di warê ewlehî û pêşkeftinê de hevkariyekê xurt bikin. Di civînê de rewşaheya herîm û derfetên başkirinê di paşerojê de hatin nîqaşkirin. Zelenskî eleqeke mezin ji bo parvekirina pisporiya leşkerî û ewlehiyê di navbera her du welatan de jî hate nîqaşkirin. Mijareke din a nîqaşê ewlehiya xwarinê bû. Zelenskî diyar kir ku Ukrayna wekî dabînkirina xwarinê yê pêbawer amade ye ku di vî warê de bi Sûriyê re hevkariyê bike. Heman demê balkişan ser pirzgirêkên ku Sûriye di sektorên enerjî û binêsaziyê de pêre rûbirû dimîne û got hevkariya di navbera her du welatan de dikare di van waran de jî zêde bibe. Zelenskî daxuyaniya xwe bi gotina em amade ne ku ji bo gelê her du welatan derfetên nû ba Afrînên bidawî kir. Berîbînerên hêjan duh çarê Nîsanê bû û bi bûneya rojbûna rêberapo li gelek can çalakî hatin li darxistin şêniyên çil axaj bû azadiya fîzîka rêberapo daketin qadan meşek li darxistin di meşê de hate gotin têkuşina me heta azadiya fîzîka rêberapo wê dewam bike li Kobanê jî şaredariya gel bi bûneya çarê Nîsanê 77 dar li baxçeyê rêberapo yê li gundê Siftikê çandin. Serok Jiyan Nabi! Serok Jiyan Nabi! Biji Serok Apo! صوت عالي صوت عالي لا حياة بدون القائد صوت أعلى 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 لا حياة بدون القائد شهيد نابلس بالروح بالدم نفديك جلا بيتا كوشينا هبونو متدا ام تكز دكن جو ازاديه فيزيكي يا ريبر عبد الله وجلان يا ريبر عبد الله وجلان مفتاح بن جهين اشهر سركرنا برزجريكن هي وبيكانينا اشتيا اموكا مجلسا باشار چلاخا باخالان تكز دكن پیدیویا یکترنا داخویانیا سیاسی یا کردی لهمبر هر گفن سر چار پارچاین کردستانی بلند کرنا آستا تکوشینا گلیری جبوی داخوازا آزادیا فیزیکیا ری بر اوچلان وکا سمبولا یکیتیا کردان و خودیه پروژه
رزگاری امروباهی ام جی وکو شارداریا کوبانی ام جی الویداره حاضر دبن جبو 4 نیسانه جبو روجبینا سروک آپو روجبینا کی نو دیروکا کی نو ام جی وکو الویداره حوالی قدکم دایگو بابی شهیدا همجیرو زاروکی شهیدا خوشکو برای شهیدا ام بیجون خیر هاتن ورسر سرا و سر چابه هاتن روش بینا ریبرا پو سریدا ام ریبرا آزادیه ریبرا آشیدیه ریبرا وکهویه بیروز دکن جمعی حوالی می گود سری چیا یه چپر شرده وی ایرو تکوشینه که دکل برفات دی اموا بیروز دکن و ام بیجه روشبینا ریبرا پو روشبینا جیان انصارتیه روشبینا مرواتیه لباکوری کردستانی او لباجری مزنین ترکیه 77 سالیا روجبونا ریبر آپو هاته پیروز کرن ده چالکین لستانبولی ده پولیسان ایریشی گرسیا گل آج بو پیروز کرنا روژه کمبوی کر تاوی اکتیویستا تجاع سبهات تونجل 4 کس هاتن بنچاف کرن لباکوری کردستانی جی به چالکین جور به جور روجبونا ریبر آپو هاته پیروز کرن. لناوچه küçük çekmece İstanbul'e rojbuna reberapo hat pîroz kirin. Di saetên sibehê de gelek jin, zarok û ciwan beşdarê pîrozbahiyê bûn. Tekoşina wan rêya me ronî dike. Li gel pîrozbahiyê polîsan êrişî gel kir. Gelek kes di êrişê de hatin derkirin û birîndar kirin. Hat zanîn ku siyasetmedar Sabah Tuncel jî di nav de 4 kes hatin binçav kirin. Her wiha li navçeya Geveriya Culemergê bi boneya sala 77 a rojbuna Rêber Abdullah Öcalan şitil hatin danîn. Dayikên aştiyê, aktivîstên tevgera jinên azad an goteja a partiyên siyasî û gelek welatî tevlî bûn. Li Wanê komeleya ekolojî jî dardanîn. Nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl jî di nav de gelek kes beşdarê çalakiyê bûn. Girmesi lazım. Ha? Tutmaz diyor. Tutar. Lohana. Ve sırayla. Al sıra salıp Li İzmirê jî pîrozbahiya rojbuna Rêber Apo hebû. Gel govend gerandin, derbarê Rêber Apo de sînevîzyon hat nîşandan. Her wiha li ser giringiya rojê axaftin hatin kirin. Ve kadınlarla özgürce buluşmalar işte tam o tarihten beri Tanrıçanın Çari Nisan'ı bu Dilokateli Kurdistan'ı Rojek'e Dilokiye ve Jimguna Gele Kurda İro di şahsiyeta Seroje Gele Kurda
هوایی گله کرد بونه قهرمان ناوی خود دیروکه لچیاین آزادیان کردستان جی همان پیروزبای هبون گریلین آزادیا کردستان لچیای گاباره 4 نیسان روزبونا ریبرا پو به جوش پیروز کرن گریلان لحرما برادوست جی روزبونا ریبرا پو به شاهیه که او چاندنا داران پیروز کرن. هبا چند سردم جریبر آپورا جوایی گلان را پیروز دکن روزبونا ریبرتی روزبونا حمود گلانه بدو گلی کرد تربیتو اکی جن روزبونا محمود کنه فكنكم هوارمير هوارمير أسخا جاري هيوان ساني زاين وهم نوروجه جاري روجا يوم قبل تبينين يعني هذه زده قديم ريبادي ده كمان جنن 4 نیسان مناسبت روزبینا سروکاتی ریبرابو ام خوازم دار بچینن سریدان و روزی ریبرا سروکاپو گل کرد شیار بندایی بود یعنی همچین جبری وسیله می دار بچینن جبو 4 نیسان اول که چانده که ایدی چانده که رونش روزبونا ریبر آب و روزبونا مروف آزاد و روزبونا جنن آزاد و یه سری آزادیت ماشی لحمی شهیدن شورشه لمالبات شهیدا گلن هر 4 پارچه کردستانه و حمیا پیروز به حمی گله کردستان پیروز به و دیسا دوباره لما حمیا پیروز به سرکفتم بجی ریبر آپو بجی ریبر آپو لباشوری کردستان جیم روزبونا ریبر آپو به چالکین جور به جور هاتن پیروز کرن لمغموری زاروکین 5 دبستان دایی که بافروک فراندن لشنگال جی زاروکان آلین زمان که خیالین وان چاندنا شتلین داران به ریبر آپو ریا گل چمچمال و کل رژیم روزبونا ریبر آپو به چاندنا شتلین داران پیشوازی کرن. روزبونا سروکاتی پیروزید کم ایشالا سروکاتی جو مرا باندارا چینه روزبوناوی پیروزید کن سری نیسان سروکاتی و سایش پیروزید کن و دیو باشه و ایشالا سروکاتی و بام اوجه سال کدی ایشالا و حفله مرا چین روزبون پی ام گلک کیف خوشن ها گهات ام روزبونا سروک آپو پیروز دکن ایرو حفلات و خوش زارو کاتنه مزن هم دخوازن ریبل آپو سال کدی آزاد ببی و روزل پیروز بکن. اسمیلا روزبونا سروکاتی پیروزید کم ام همون ملت هاتی نویدن ام که خوش بونا جبه روزبونا سروکاتی سال کدی ها گهات بن همه روزبونا سروک آپو ام گلکت کت خوشه هستیم به انجام دادن حلمتک به
ناشتینی نمام لسر جەمە شوێنانی کە بەرشاڵاوی ئەنفال کەوتونە و بە قۆناغیش ئێمە دەستمان پێ کردووە نزیکی مانگێک بۆ 2 مانگە بێ دەستمان پێ کردووە و سەرەتا لە ناحی سێسێنانەوە دەستمان پێ کردووە پاشان گوندی گۆکتەپە و ئێستاش بە بەردەوامی ژەمێنێتەوە بۆ زیادکردنی ڕێژەی سەوزایی لە شاری چەمچەماڵە لە ڕاستیدا ئێمە وەکو شارەوانی بیری خۆمان هەیە تەنکەری خۆشمان هەیە لە ئاودانی بەردەوامە بین لە وەرزی هات ئەمڕۆ لە 4 نیسان ڕۆژی دەسا ڕۆژی لەداگیربوونی ڕێبەری گەلی کورد ئەنقەد عەبدوڵڵاوەجەلان بۆ ڕێز و ماندووبوونی ئەو ژینگە دۆستانی کەوا لە گەرمیانە ڕۆژانە کارەکەن هەستانی بە هاوکاریکردنیان لە چاندنی 77 نەمام لە شاری کەلار بەو یادەوە بۆ هاوکاریکردن دیسانەوە بۆ ژینگە دۆستانی کەوا ساڵانە ماندووە بن لە گەرمیانە ئێمە وەکو چالاکوانانی گەرمیان ئەم چالاکیانەمان ئەمڕۆ ئەنجام دا. بلف روژا 4 نیسان روزبونا ریبرا پونتن ل کردستان ل گلک ولاتن اروپای جیم هات پیروزکرین جوان ل پایتخت فرانسا پاریس او ل سیدنی یا استرالیا جی روزبونا ریبر اپو به بجداریا گلک کسان هات پیروزکرین ل پیروزباهیان ل اروپای ده بدرشمیا آزادیا ریبر اپو آزادیا تواهی کردستان ده اف چالکی پیک هاتن کرد پیروز به لگل کرد پیروز به لمرواهی پیروز به بیزی سرات آقا بیزی سرات آقا روزبونا سروکی ما جبر حتی ورم روزبونای پیروز کن شهید نامره شهید نامره ليلة سابعة عرض أوجت كثيرا النبوات وهذا خيال خان بحسكرن جوكر آخال برمرني جا آخر أبو طوف جا طوبير أبو آف أم حتاني هابن أم سروك خرابن أم بي باوريه درن سروك شي يجالي خرايا يجالي كرد بگجينا آزادي و ديمقراسي و وكاوية ام جارك دن روزبونا سروك آبو پیروز کن جشناتا پیروز بر سلام بالا روزی لدایبونی سروکی دلسوزی کرد لخومو لهمو بلبینرین هجا د 4 نیسان ده ما گوت نتنی دایبونا ریبر اپویا گلک سازین کو به فکر ریبر اپو پیک خاطن جهه یک جوان جی پژاک کو پارتیا جن آزاد یا کردستان پژاک د روزبونا ریبر اپو ده بانگک نویا تکوشینه کر هفسر کا پژاک ویان پیمان دیار کر کو گل روشتات کردستان هزا بنگهین اگوهرینه او به پیشنگتیا جن او جوانان دکاره رولا سرکه لحرمی بلیزه هر وها گوت 2026 و به سال سرکفتن او آزادیا کرد او روشتات کردستانه سال 4 نیسان هر دم سال کیش بوم گرینگ و سال کی کیدی به وی بونه را کویرو ما پیام خوام دادن جبو سرکفتن خو آماده کرنه 4 نیسان روزی لدایک بونه ربرا پر روزی زاینا گل کرد زاینا جنین آزاد زاینا جوانین پیشنگه به ربر آپور گل کرد زندی بود تکوشین خو مزن کر ایرو گل کرد ایدی دخوازه مافی خوی آزادی مسوگر بکه جبوه لسر فکر و فلسفه ریبرا پودا دامزراندن پجاک جبو گل روشلات کردستانه دو واته خوی پرمزن هیا واته یک هم لآبا جدایک بونی ریبرتی که گل روشلات کردستانه تایبت لقومپلو لسر ریبرا پودا برخودانیه که بیوینه کرد سدان شهیدی وچه بو لسر وی دست کفتیانه پجاک هات دامزراندن لروجی دامزراندن پژک لروشلات کردستانی دا مرحله کی نوی تکوشینه میجوی کی نویا جبوه تایبت گرینگی خوشی لسر آزادی خطی آزادی جن به پیشنگی جوانان بود پیشنگ می یکمین
حوال نوزاد حتى شهيد الميداوي ري حوال سمكو كوباني يعني اف دد ديار كرنكو ام لبسرقه شهيد خوي بجاك لروجلات كردستان دا سركفتني مسوبكه گركه روجلات كردستان بيوسي بفكر فلسفه كي نو هي بالالترناتيف كي بهز هي و اكل ايران را بيشنكتي بك قال لي روشلاتي كردستانية قال لي كردا أوجي إيرو قال لي كرد لخطي بجاك تدبنا لتكوشيني بجاك تدبنا بوش بالكو بجاك إيرو هزك يكو دوار سياسي دا خبر رخصتن كريا خودي قوتني خوي السياسية دوار جواكي دا هزك جواكي مازن بتسدان قال لي مي قهرمان هيا او دوار جن بتهيبت جن لروشلاتي كردستاني دا حمول هبونا خو لبجاك تدبنا جن جيان آزادي ميماري وي ريبر أبوبو جبو جوانا جاني خو فداكرن جبو جن جيان آزادي نهادا جي بحزاران جواني ما دبجن أم حاضرن جبو سركفتني قال لي خو بوي جوان لجواكي كده اگر جوان وجن بريخستن قريبن او جواكا مطلقه سركفتن مسو گردكا بوي جي ريبرا بوقاس گرينگي ده جوانا جبوي امي جيل تايبت ايرو روشلاتي كردستان بجاك بخو بارتيه كي جوانا بریم هر درباز روشلات کردستان ایران او روشلات ناوین ببن سروک دولت یکبوین آمریکای دونالد ترامپ راگاند کو وان پیلوت بالافرا شریا آمریکا یکو جالی ایرانی و خاطب و خستن خلاص کرنه دو اپراسیون رزگار کرنه داشی هری کم تگوتن پنج ایرانی هاتنه کشتن سروک پارلمانتویا ایرانی جی تنازین خواب بگوتن دونالد ترامپ دیکه هم وقتی وان بویران دماکو سروک آمریکای دونالد ترامپ جبو ایرانی دایجی ایدی بربداوی بونه ویا. سروک دولت یکبوین امریکا دونالد ترامپ راگهاند کو پیلوتی ونزابوی هاتیا خلاص کرن. لسر آسیمان ایرانی جاره یکم بالافرکی شرع F-15 یا امریکا هاتبو خستن. دو وقتکی پیلوتک هاتی خلاص کرنده یدن وندابو. لگوری ترامپ اندام اکیبا کو برپرسیار پرگالین چکانگین بالافری بو بسیوکی بریندار بو. هاتا گوتن او جی هاتی ریزگار کرن. لیبلی اپراسیون ریزگار کرنه آلوزیا لحرمی هین زیده تر کره. لگوری چافگانین قصرا سپی ددما اپراسیونه ده دنابرا هزین امریکی و ایرانی ده شرکی نیزی سن بسن گرودایا. تگوتن پنج لشکرین ایرانی هاتنه کشتن. تاویوه که ترامپ دیار کر کو تو کشتی آن بریندارین گران توننه. دوی ناوریده ایرانی برپرسیاریا خستنا بالافرا شرع F-15 دسه نیسانه ده گرده سرخوا. هزین اولهیین ایرانی جی جبو دیتنا پیلوت امریکی خلا دیار کربو و داخوازا آلیکاریا گشتی جیگل کربو. ایران ادعا دگه کو بالافرک ایده وارهوگ کو بشداری لگرینه بوی خستیا خواره. آلی امریکی هین بفرمی او ادعا پشت راست نکریا. هم وقتی وی که اسرائیل گفن خوین دوماندنا ایریشن دیجی ایرانی دوباره دیگه. شلم مחירים כואבים שישחקו ויקריסו את התשתיות הלאומיות שלה. وزیر پاراستنی اسرائیل کاتس گوته امی ایریشن سربنگهن استراتژیکین ایران و لیدر وان بدومینن. پشتیوان پیش کتنان سروکی پارلمانتویا ایرانی محمد باقر قالیباف بزمانکی تند تنازن خو بداخویانین ترامپ گره. آلی دیپلماتیکیه کریز جی هر کودچه آلو سردبه. شناختی و روانی در جنگ دما ترامپ دای ایرانی جی بربداویه بدچه. ترامپ گفت دخوکو اگر لحفکرن بیکنه آنجی تنگا و هرمزی وکه و انجامین پر جدی هبنه. شری اسرائیل او حزب الله لسرانسری لبنانی دوام دکه حزب الله راگهاند کو وان لپراوین لبنانی به موشکان کشتیه که لشکریا اسرائیلی کرنه آرمانجا ایرشین خواه. حزب الله لسر حساب خوی تلگرامی داخونیه که کو ده ساعتین شویده لباشوری لبنانی او باکور اسرائیلی لدجی هدفین هیزین اسرائیلی ایرش پیکانینه. ده داخونی ده هاتا گوتن لشکرین اسرائیلی آمده کاری دکرن داکو ایرشی لبنانی بیکن. لهم بر ویکی به موشکین کروس ایرشی وان هاتیه کرن. لگل ویکی ارتشا اسرائیلی لحرما داهی یا باشوری بیرودی ایرشا هوای پیکانی. لگور آگاهین دست پیکی
4 kes mirine sühne jî birîndar bûn. Balafirên şeriyên İsraîlê herêma dahiyê ji saetên nîv ro heya êvarê 7 êrişên hewayî pêkanîn. Wek agahiyên dawî ji artêşa İsraîlê bajarokên girêdayî Sûriyê ya başûrê Libnanê êrişa hewayî pêkanî de encamê de 3 kes mirine. Her wiha rojane Wezareta Tenduristiyê ya Libnanê bilançoya windahiyan jî radigîne. Li gorî bilançoya dawî ya wezaretê hate gotin ku hetanha 1422 kes hatine kuştin. Hükümeta Libnanê jî ragihand ku kesên ji cih û warê xwe bûne jmara wan ji milyona ku 162,000 kes derbas kiriye. Berê Xristiyanên li bajarê Hesekê cejna Paskalyayê pîroz kirin her wiha Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê û Konseya Rêveber a Kongera Netewîya Kurdistanê kenekê jî cejna Paskalya li Xristiyanan pîroz kir. Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê hêvî kir ku aramî li seranserî axa Sûriyeyê pêk were û got pirrengiya li Sûriyeyê stoneke serekê ya ji bo avakirina welateke li ser bingehê hemwelatîbûna wekhev û rêzgirtina hevbeşem. Kenekê jî cejna Paskalyayê pîrozkir û diyar kir. Îsal ev cejin li qonaxeke dîrokî de bi ser gelê Kurdistanê re dibihore. Kenekê hêvî kir ku ev cejin li seranserî cîhanî û welat bibe wesileya aştî û aramiyê. Bibûneya cejna Paskalyayê Xristiyanên li bajarê Hesekê jî saetên serê sibehê ve berê xwedan dêra Meşriq el Asûriyê ya li taxa el Tilhecir a bajarê Hesekê. Jber barana zêde a îsal gelek kanî careke din li herêmê teqîne û careke din piştî salên dirêj av divan kaniyan de êdî di herîkelê çiyayê kezvanan yê bajarê Hesekê kanî vebûne û êdî ji nû ve dest bi herekînê kirine nûçeganî me Mihemed Badilî jî li ser teqîna kaniyan raporek taybet amade kiriye di dîmenan de vejîna xwezayê û nûkirina çavkaniyan avê yên li herêmê careke din nişan dide. Temaşvanên hêja îro me serdana çiyayê kezwana kir. Çiyakî mezin yê Rojavayê Kurdistanê ye. Ji ber xêr û bêra ku îsal ketiye, hemû kaniyên ku hatibûn miçiqandin wek vê kaniya ku jê re dibêjin kaniya Xerayê tev de derbûye û aveke şêrîn jê tê herkandin. Çiyakî mezine bi xêr û bêre. Kaniyên wê pirin, ji xwe derdor jî hevalê min dîmenan bigire. Tekiya Şêx Kêlanî ya li Xerayê gotê nas kirin li vir e. Çavkaniya vê kaniyê binerin ji ku derê av derdikeve. Aveke şêrîn e, pir zelal e. Li vir jî diyar e got ev gundên derdorê li vê dera hemû cilê xwe jî li ber dişon. Merhaba ştere. Oy ser çava. Niha em li ser kîjan kaniyê ne? Kaniya Xerayê vaya. Li çiyayê Abdülazîzê. Navê çiyayê Abdülazîzê ciha ji ber merkeba Şêx Abdülaziz Bey Abdülkadir El-Geylani vê jorê ev e. Ev kanî jî ev gelek ciya derketî bes a herî xort ev e. Hîna pê jî heye.
اف كعني بو دمك بر كيم ببو نتيجة كيم بونا بارانا يعني بر كيم مابو اف باران خير اجا هات بر بوديسا ملت جيفت خن وقت تدي جلي خبيد شون كلا كار بيدكن بري اف هاتبو مش قاندن اريد في دما باران كيم بو تقريبا هات مش قاندن يعني تشكي بر زعيف مابو هاو تزانه انه فاك عني هاي الفره بس اما دما وقت شعفا هون دبينن بر خور دركتيه وافك خوش وقت اقوفا ما فخور افك زلال بر زلاله قالك سباس بوته سر تشاو بله وكو غودار كركو ميواني مجيد بيجا دكاني لفرنها تقيانك وافا وانجي دهركه بر شيرينه ازي طعمكم براسي افك زلاله وبر شيرينه خلكن دردوري بنرن هاتنا جلي خول سردشون همجي بريكوان بين اف جيفر دكشاندن گندين دردوري افي دكشينن گندي غراي جوي كانيا هاني افا خو پیداتكن دهاجي امي جيفر بري خو بدن تكيا شيخ عبد العزيز كيلاني امي بچن سرويجي بنرن بكا او چاوايا بلي لغوري ديروكا كو هاتيا نفساندن بيتري 700 سال اف هاتيا افا كرن ده 2014 ده دماكو داعش درباسي شاي كزوان ابو اف غوراوي تفدا تقاندن لي جاركدن جاليه ريفبريا باجير ويا غوندي كزوان افا جنوبا هاتيه سراسكرن اف غورا الشيخ عبد العزيز الكيلانيه الفردانيه بنهك نفساندن شلفرهيا لفر دبجا الشيخ عبد العزيز الجيلاني شكوهاتيا شاوهاتي لفر بجي كرن اب نفساندن حمود ديروكاوي لفر هاتيا نفساندن بله بینرین هجام لور دیگهشین داویا بولتنا خویا ساعت 7 و دبیجین حتی جاری کدیم من پیشیا و ببینن دنا واخیر خوشیه ده هر شاد و بختار